Bani galagaafo ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima የኔ ፎቶ ነው እኮ ጭራሽ ቲሸርት ላይ ያለበስሽው እሱ ገረመኝ እንዴ ባንተ ነው የሚጠጣ ጭራሽ በለው ጉድበል ምን والله لازم مش مرغاسين ددا انا سجمر تيك توك ይላል ለመጅራቱ ስምቲ አንፈመሱ ሲበርባዱ ሲጀመር ነው በእጅስ ያሽው ማይንን የቱ ይሄ ኩባያ የውሃ መጠጫ የኔ ፎቶ ነው ያለበት አዎ እና ፎቶዎቹ ራሱ ሲሰሩ እንዴት አባቱ ነው የሚያምረው ምናምን ሲሉኝ ከ10 አመት በኋላ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ነው አልኳቸው። የት ነው የምትኖሪው ለመሆኑ? የስጅራታ ዱባይ ከነ ሱራጌ ስቴ ማተሚያ ቤት ወስደሽ ነው ያሳተምሽው ልብሱን? አዎ ሲሪየስሊ ወላሂ akka taabii meeqa inni hojjechiisa sitti fakkaata? እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ምንድነው ፈርታ ወጣች? what's going on? ሱሬ እኔ የሚቀልድ መስሎክ ነው አይደል? እኔ በውስጥ ካወራሁስ ምን ያህል ጊዜ ሆነኝ? አልመልስ ስላልከኝ ነው ሚዲያ ላይ ያወጣሁት እንጂ ሚዲያ ላይ ራሱ ማውጣት ፈልጌ አይደለም። ለምን ሜሴጅ አትጽፊልኝም? በውስጥ እልሃለሁ። አንተ አሜሪካን ሳትሄድ በፊት ነበር እኔ እያወራሁ ነበረ፣ ግን አትመልስልኝም ነበር። ጫልቱ እንዳትሰማሽ። ጫልቱ ምን አገባት? አንተ ማኮ ቁብ ተበላች፣ ቁማር ተበላች እኮ ማለት ይሄ ነበር ሰዋን በደፉ ፈካቱ ከነ አፍሪካ ባስቴ ከዚህ በኋላ እኮ በጣም ወላሂ እሷን አድርጎኝ በነበር። እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አንድ ሺህ ነው ማለት ሰው ይታየኛል። እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ምንድነው የምትለው እቺ ልጅ? Mansuur eesuma dhugaansiin jedhaara baraadii garuu masaanuu jireenya koo keessan jaalladhu ansitti garuu torbaffaa shanaffaa ta'ee heerumuudhaaf qophiidha. Meeqa umriin kee giiftii koo? Waggaa 24. Ati mucaa dubbaa borii miti abachuu anis dubbaa boriidha. እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የእናንተን ቮት ፈልጋለሁ ለዚህ ጉዳይ። ማለት ሪስኪ ሩፉንዳ ቢና ፍራዳ ምና ቆጭራፍ ካያላቲን ፍራቱ ጀዳኒ ዮካስ ያርጋቹስ ኢሱስ ነንዳ አገሩ እቹን አማጋቲ መት ያው አባ ቀበኛ ዋንታ ቴፊ ዮካን ሞ ፕሬዝዳንት ደዋን መስንጀን ነው ፍና ሞንዲስ ናርካቲ ኮፍሱ ማለቱ ነው መብራቴ ያከሰከ ጀሬንጀን ነምቤካ አንጃለልቲ ኮ ገሩ ሰናን ወልላለቱ ወላሂ ሱማ ዱጋን ሲንጀቻ ጅራን ወይ ደግሞ ፈጣሪ የሆነ በቃ ሊፈትነኝ ይሆናል ይሄን ነገር ወደ ውስጥ ያ ፈተና ረቢ ሲወጣ ይገን ኢንሻአላህ ወጣ። አዎ ማመን ያለብሽ አንድ ነገር ያው መውደድ መብትሽ ነው፣ ማንንም አይከለክልሽ። ማፍቀር መውደድ መብትሽ ነው። ግን ያስመሰለና ያፈቀርሽውን ሰው ደግሞ አገኛለሁ ተብሎ ደግሞ አይታሰብም። ከያው እሱም የራሱ ህይወት ሊኖር ይችላል። ማንንም ሰው የምትወጂው ሰው የራሱ ህይወት ሊኖር ይችላል። ኦር እሱ ማግባት የሚፈልጋት አይነት ሴት ላትሆኚ ትችያለሽ። ብዙ ነገር አለ። አንቺ ጋር የሚሰማሽ ስሜት አንቺ ጋር ብቻ ነው ያለው። ማንንም ሁኚ ምንም እኮ ጎልሽ አይደለም። ቆንጆ ነሽ፣ ገና ልጅ ነሽ። ግን የሆነ ሰው አንቺ ጋር አብሮ ሊሆን የሚችለው ያ ሰው ሲወድሽ ብቻ ነው። ገብቶሻል? እና መንሱሬ ደግሞ ያው በጣም የገባው ሰው ነው። ሰው በጣም መረዳት ይችላል፣ ማስረዳትም ይችላል። እና ያው ማስረዳትም ይችላል። በዛ ላይ ደግሞ እሱ ሙስሊም ነው። በእምነቱ ባለው ነገር የሚያምን ከሆነ ሸሪያ እስከ 4 እንትላል። በነገራችን ላይ እኔ ተስፋ አልቆርጥም። ማሊፊ ዙሌካንዩ አብዲን ኩቱ ጀቴ እጅ ሸጃሜ ወጋ ቁጥሩታቴ እንቴታቴ ማንቴ ፊ መንሱር እኔ መቼም ተስፋ አልቆርጥም ኢንሻአላህ። ምን አለ መሰለሽ እውነቱን ለመናገር ማለት ያው ዞሮ ጊዜው
ጊዜው የሚያመጣቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ግን አንዳንዴ ምን ይፈጠራል መሰለሽ ሀፊዛ፣ አንቺ አሁን የሰው ሀገር ነው የምትኖሪው፣ በርቀት ሀገር ነው ያለሽው። ሪስፖንስብል አለብሽ፣ የቤተሰብሽ ሪስፖንስብል አለብሽ፣ የእናት የአባትሽ ሪስፖንስብል አለብሽ። ይሄ የአንቺ ፎቶ ነው እንዴ? አዎ ተቀንትን ብሎ ሄሎ ለብሳለህ አባቴ ሰኮ ወሰናጅ ሶሻል ዲክራሽ መሰለኝ። ኮሜንት ላይ የሚጻፈውን ጽሁፎች ያይሽ አይደል? እነሱን ተዋቸው። እዚህ ንግግርሽ ሰው የሚረዳው ራሴን ያጠፋለሁ ያለሽ አይነት ነገር ነው። በርቺ። ግን እወድሃለሁ። ኢንሻአላህ ዱዓ ያደርጋለሁ። አዎ እንደዛ ነው። ዱዓ አድርጊ፣ ዱዓ አድርጊ። በጣም አፈቅረዋለሁ። መብትሽ ነው እሱ። እኔ ግን አሁን ዝግጁ አይደለሁም ለዚህ ጉዳይ። ያ ነገር ደግሞ ማለት ለህይወትሽም ጥሩ አይደለም። ቀደም የሆነ ቪዲዮ አይቼ ነበር በአፋን ኦሮሞ የሆነ ዘፈን የኔ ቪዲዮ የተቀናበረበት ሰው ልኮልኝ አይቻለሁ። ቅድም ሳየው አንቺ እስቲ ሌላው ፎቶ ምንድነው? እስቲ አዙሪው። ሌላው ይሄ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከበጀምቶታ ፊ ዳወቶታ ወርዶፍቶታ ዩቲዩብ ቻናል ከጀለት አርገምተን ዌልካም አሽማር ከፉኔ ወንድ ከስኑ አላፊ ከሳ ጥቃ ጉዳ አመንቲ ኩታ ገንደ ሶንጀኔ በገጀራተኒ ወርዶፍቶታ ኪያ ወልቲ ደቻኔ ጀራ ቪዲዮ ኪያ ካራ ከና ወጂኒ jalqabarra hanga xumura daawwadhaati jalqabarra jechuudha. Viidiyoo gadhiise xumura irratti immoo yaada kiyya dubbachuufi jechuudha. Akkasii waan baay'ee nama gaarramuudha jechuudha. Dur dhiiratu nama gaafata, bara kana immoo dubartiin nama gaafata jechuudha. Jaalalumallee ta'a oolee bara kana qaanyiin dhabameetiin jechuu saalli adabni dhabamee dubartiin nama gaafatti jechuudha. Kun alaama qiyaamati rabbiin nuuf haa laaffisu. Jaalalli hin jiru miti, jaalalli duruu jira. Amma isiin akka jettutti keessan barreessitee hifattee eeydee dadhabde jennaan miidiyaarra ol baafte. Miidiyaan furmaata naa fida jettetiniin miidiyaarra ol baafte jechuudha. Dhiirri dubartii ofii dhiira gaafattu hin jaalatu. Osoo ka bultilee wajjin ijaaratu taate dubartii san dhiirri sun hin fedhu. Maaliifi meeshaa rakasaa tokko akkuma argan godhanii miree meeshaa rakasaa tokko meeshaa widdiin bitan tokko immoo ni jabeessanii jechuudhaan dubartiin ofii nama gaafattu dhiirri akka meeshaa rakasaatitti ilaalaa jechuudha. Kanaaf yaa obboleen kee amma namoota dhabame moo ofii yoo qabeenya filaaltee nama kana jaallattee jedhee namni koomantii jalaa barreessa fi qabeenyaan barbaadu jaalala qofaa itti jaalala namni nama gaafatuun dhabame yoo bareedumsa illee taatu biyyattiin tan hima qabdi. Yoo nama qabeenya qabu kana namni martuu hima hawa kasanii itti miti kaa garuma isaanuun fedhu jaaf torballee odoo na fuutee ni fedha. Kottaa ka sagalee heeruma maal gotaree shariyaa sagalee san guuttadha eega gootan horii dhiira qalbiin irra isin buute tokko barbaaddan innu miseejii arguu dhabeeti miti jechuudha. Namni hundi guyyaa rabbii kana hundaa waa'ee harkee waan irra gadi hin teenyeef ni ilaala. Miseejii isii san arguu dhabeeti miti. Maaliif fedha waan hin qabneef jechuudha. Miseejii isii kana jalaa kaasee itti deebisee dubbadhee qalbii isii cabsuuf jalaa jal'isa. Isiin miseejii san inni beekuu fi dinnaan kaatee gara miidiyaa gubbarratti saaxiluuf baate inni ammoo fuudhallee fedhiin qabu umriin kiyyaaf keellee waliin gitu jedheetiin deebiseefi jechuudha. Akkuma isin marti miidiyaa irratti dhagaa jirtan kana. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyya shamarran kenna dhiirri bar yoo heerumuu barbaaddan dhiirri guute maali meeqa kami ka waan ittiin fuudhu dhabe osoo dubartii jaalachuu barbaadu humni isaa isa daangessitee gaafa humni kiyya naa gahee fuudhaa jedheetiin hin taa'u meeqa kamtu jira guuteera dhiirri kan nama barbaadu. Dhiira nama barbaadu san dhiisee namni tokko immoo kan nama hin barbaanne ka dhalachuu namaatu hin beekne ka quba nama hin qabne sanitti olii hiixataa jechuu waan humnaa ofiitii olitti abbaan waan fedhe jaalata. Dhiirri garuu dubartii ofii isaatiif fedhe malee inni afur isaa fuudhu shanillee haa fuudhu. Ofii masaanuun feetu ofii immoo jaaf torba heerumuuf barbaaddi jechuudha.
hawwiin isii yaadne akkasii ja'a torballee osoo inni heeyyame heerumuu iddii ja'aaf torbaffallee jechuudha. Inni garuu deebiin inni deebisee fi hin taane garuu abdiin kutuu du'aayii godhee eeggadha jetti. Yoo sagalaffaa fuudhee malee innillee yookiin karoora qaba. Dubartii afur fuudhuuf yookiin karoora qaba yookiin fuudheetiniin qaba. Afuraffaa bira dabarsitee isinillee ja'aaf torba iyyuu osoo na fuutee numas eeggadha abdiin kutuu isiin yaadaan qophooftee jirti jechuudha. Waa maraanuu qophooftee jirti. Haalli immoo akka isiin qophoofsanitti hin taane bara kana dubartiin bakka sodaachisteetiin jirti jechuudha. Dhiira qalbiin irra buute san harka galfachuuf waan isiin hin goone hin jiru jechuudha. Harkatti galfachuuf dubartiin kabajaa qabdu dhiiruma isii gaafatu obsitee eeggatti. Dubartiin kabajaa hin qabne immoo saalfattuu dhayxee ofiifuu gaafatti keessa miseejii barreessitii waa hedduu gootii jechuudha. Akka waan namnummaan isii gaafatu iyyuu dhabame jechuudha. Nama ofii isiiti qalbiin isii irra bu'e san malee. Kanaaf hordoftoota kiyya viidiyoon kee har'a kana fakkaata. Haalli akka isii yaaddetti isiif hin taane yoo of duratti itti yaaddee ilaalee garuu inni immoo waan das nama jedhu jara muree sararee itti himee jira. Akkuma inni jedhe karoorri namni biyyaa baheef dalagachuuf malee dhiira filachuuf miti. Jaalalli illee homa jiru garuu suutumatti osoo deemanii bareeda. Akkanatti miidiyaarra bayanii nama dhalachuu nama tuquu hin qabne gaafatan kun baay'ee qaanidha. Rabbi isiniif haa laaffisu. Warroonni akkanatti nama isinuu quba hin qabne kanaaf dheebottan kun dhiira yookiin fuudhee bultii qaba yookiin dubartii hedduu qaba yookiin qophaa'ee dubartii afur fuudhuuf innu kanaaf dubartiin hundi isitu miidiyaa kanarraa waggaa lama dura caffaraa turte. Mansuur Jamaalitti na heerumsiisa yoo dide immoo qawween of ajjeesa jettee sirbaa turte. Dubartiin meeqa caffaraa turte. Osoo danda'ame dubartiin 10 illee itti heerumuu feeti. Kanaaf rabbi isin haa laaffisu garuu inni ta'uu fi fedhe malee fedhan qabu. Osoo fuudhee gisee san fuudhaa jechuudha. Dubartiin meeqa caffaraa turte san jechuudha. Amma tunillee haaraan as baate yoo haalli isii mijaa'eef isiin waa maraanuu qophoofte. Kanaaf osoo dhiirri ammaa yeroo nu gaafate osoo heeyyama godhannee jireenyi kennallee of duratti akkasii bareedaa dhiirri ofii nama hin gaafatiin nama hin fedhu. Osoo likkimatti deemanii akka kiyyatti jechuudha. Viidiyoon kee har'a kana fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota kiyyaa baay'ee.